Vanoi gam tina kuki chate ho zo se na bon chawin jingka pha hlapul mai ni sim som ni leni Thursday ni khuin jong jingka thoso ngai ki do hite thoso ngai taw hite Kangui district New Ketil Manbi police station hopsong Pholjang tingkai village trek bela ho kunin security force on galman cha SLR khalemik jin khat double barrel metal khat sim2 ball action rifle ni sim2 rifle li pumpinga Redo set khat to bom chang mai chang tam ta anman do vin sele Kangui district lemkhong police station hopsong kunsakul gamang la ho akonin zong security force on single barrel SBBL khat anman do v sukil security force on Songpi district hopsong gothol khovel la ho akonin zong galman cha tam ta anman do vin galman cha mat do ho cho X caliber rifle khat le amik jin khat pumpi bom changa sim2 rocket bom khat 303 meichang MTK som ligit to meichang akikap do sa adang tam ta le meichang phabep le sipai galwon phabep jong naman do v Siroi Lili Festival a pangninga ki go meitei journalist so tona MSD bus a Manipur Kisun Thucheng cho army hon anoi mang pi nau chunga meile hon boinalin ta isulin ta an soda ovin meile hon debna thupon tam ta an soda ovin chule governor hinga ki phinna bol tam ta azon umum vin sule meitei CSO kokomi honjong nidan som liligate song meile gam sung imphal phai cham sunga shutdown an ko v chutia boin athun nung chun government of Manipurin chuchi chungchang thu ho a thuta khol do dingin inquiry committee khanan sim do vin government of Manipur noya commissioner home and Akshay Kumar to government of Manipur noya secretary information and technology secretary IT TH Kiran Kumar Singh cho inquiry holding in ngansin an petaw v chuchi inquiry committee ho chun thilso ho cho holchila nei thona chutubang thilso ho avela thun ki lo na ding alampi ahin gon thonding in zong an het sa v inquiry committee hon report cho ni somlenga song apilu na ding vin government of Manipur home department in thuan petaw v sule MSD bus a Manipur Thucheng Kisuhmangna pi na chunga meilei politician ho zosi tawangin phamosa naw thu ho phungdo tawvin kukite sugen thejing and biren sing kitipan jong susi thilso chu thimo na chanin sule biren sing kitipan anapan khompi jing meilei ten lengpa dana apumina aneyo leisim basa na zawpa kitipan jong susi thilso chu phamosa na thu ho phungdo in sangten thimo na chanin chuchi Manipur state sunga Manipur Thucheng Kisuhmangna dinga thupi pi chukoi ham tin do na jong na bolin sule Manipur state sunga chamnal mo na omna dinga pan lova Manipur suke na dinga agency phabebin panala zo hitam tin chuchi leisim basa na zaw ba kitipan do jong na bole chuchi thilso to ki sai chun Manipur mipi hoding gyal na in thu adi atan hla hian lang sule chuti an chanlo ho chunga go na pi hi hen tin jong leisim basa na zaw ba kitipan aphung do in sule ama pan sebe na Manipur gam sung to thildang ho ki hle thelo hilding hi compromise ki bol thelo hilding hi lamlegu hun apan kila jingding hi tin ama pan an phung do e sule mai leite Lok Sabha MP bimol koizam kitipan jong Manipur governor Ajay Kumar Balla lekha na pin chuchi Manipur Thucheng Kisuhmangna chunga ama pan phomosa na thu ho governor an het sa e army kiloi khom na asumin se jing se ojo hilowin Manipur gam sung suke na dinga central security force ho sunga hukide pan pi jong awmu vetia thu ki sei ho cho adi na khat jong umdo danin umdo tan Manipur state transport MST bus sunga kisun Manipur noimang na dinga athil bolu cho IPG penta hintem tin jong ama pan governor do na bole sule ama pan sebe na chutia army ho chalo cho dalimol to ki kal ahin banin army hon chutia chalo theni ding in imacha thanin ani povin chuchi chungchu na chun za umta governor nangma aza bolo naw khat hitin bimolo koi jamin governor an het sa e chutia army ho achalo uchun Union of India sunga ki viddan ho ki khendel na ho apin do sa na ban chun India gam sung ki pun khom na Union of India to ki kala hitin jong meilei MP bimol koi jam kitipan governor an het sa e sipai ho chutia achalo ucho gam sunga dinga chuchi sanga ti zat joding thildang to poitin jong bimol koi jam kitipan an phungdo in chuchi army ho chunga got na pi hin dingin ama pan ngen jong na bole tule to meilei MP teni Lok Sabha le Rajya Sabha MP chule Chief Minister Lui Biren Singh kitipale meilei minister Lui khole MLA hon suchi thilso chungchang abon chawin thimon chansu hiltawin army ho go na pi hin dingin ngen jong na bolu v MSD bus akisun Manipur Thucheng
Akinoimangna Chung thua Manipur governor in khulchil na neidinga inquiry committee in Kisemdoh to khilonchon Meilei journalist ho kipinna bol hon akipinna bol cho ngau vin May ni simsom ni leni tuni ko akipat na to azom kiding ahitai Manipur State sunga President's Rule halito bang achinungin Manipur State akuna BJP MLA hon Popular Government Kisemdoh na dingin panalazing vin achi sa may ni simsom le lini khuchun Government Kisemdoh na ding Chung thu hole Party dang ho to kyoto na nei na ding Chung thu ho a meeting kho ta khat anani na banu chun zani may ni simsom ni lekhat Wednesday ni khuchun BJP MLA mi som le gerin Imphal ko pipa maum mun khara Kihouna na Neikit vien government Kisemdoh na ding thu hon se kom kidu vi BJP MLA hon Chief Minister tha ding koima gong po vien Central BJP hon Manipur Chief Minister tha ding ahin gon diu vien Central BJP party lubu hongan sin apitaw vi en brin sing avela Manipur Chief Minister ahi kiding delo kho BJP MLA mi som le get khom khom ma hiu vien Minister Lui Khiamchan le Minister Lui Govindas Kunthozam holoi zong Chuchi BJP MLA mi som ligit hola chunan pangthoni Govindas Kunthozam hin Biren Singh kitipa anto sot jingkya hin ahin la Biren Singh avela Chief Minister ahung hi kiding chu ha sa hle dana phat chun Govindas Kunthozam kitipan Biren Singh chu anung suna Biren Singh do dal ho chuchi group hola acho an som lut hitai Myanmar gamsung Kachin State sunga Myanmar junta sipai hodona gal boljing Kachin Independence Army KIA hon junta sipai ho helicopter khat an kapla PUV chuchi thilsu chu Myanmar junta sipai ho le Kachin Independence Army KIA ho aki chu jing naw ba mo khupi sunga an su hi ba mo khupi sung chu Kachin Independence Army hon junta sipai ho chu do te ding agur o hin achi sa November le December sang ni le som ni le li sunga kipat ba mo khupi sung ki chu na a KIA ho le Myanmar junta sipai ho anaki do jing hi vi helicopter pu ke na limla ho le pilot thina to pa limla ho jong chu Kachin Independence Army hon social media la ho hin ta da uvi Myanmar junta sipai hon KIA ho blue na in fighter jet sole multiple attack helicopter ho chule artillery bomb lin ho na mang cha jingovin Kachin Independence Army hon tu chunga junta sipai ho helicopter khat ka phla piu hi multiple attack helicopter a hin KIA hon junta sipai ho helicopter ka phla na ding galman cha ane yu chu junta vai po ho adinga ki holel na khat so do hitai tin Myanmar thu so ki mu chun phung do e Myanmar junta sipai ho le ne le cha ho chu atam zo helicopter mang chan pu le wo hin KIA hon helicopter ka phla na ani yu hita to khlon chun boina lin ta hin tu jing diu vin om do tan suto ki lon chun Kachin State sunga Myanmar junta sipai ho le KIA ho ki do na wa ngale tu sunga hin KIA hon ichan ge ham khana machal na hin nei te diu vin om do tai tin Myanmar thu so ki mu chun hin phong do e thu so ichan hin ki chai tai thu so ngai ho zo sin bon chaw vini khu pha